Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sebingela kakhulu sanibonani molweni Tumela Mponjoti Matikwane Dimasheroni yenda siyabulisa kakhulu ukubona bonke ke abantu bakwethu sanibonani ngani zakithi niyaphila konke nje amazwe ankanisekuleli likaMthaniya siyabingelele Ningizimu Africa yonke umhlaba wonke jikelele so lokho sishilo njalo sithi ke asilutho ngaphandle kwenu sicela ukuthi njoba liqala lolu hlelo ube ingxenye ngokuphelele ngoba usuthe wasubscribe lapha yana ke kwiganyana elibomvana uliguqulu libe gray touch that dial nje uma nithi ke subscribe ube nawe ke ingxenye yama shareholders akasiya Viva TV1 Ningizimu Africa ngizosho kanjalo namhlanje bese ngithi worldwide ngoba kunabantu bakithi abaphesheya kwezilwandle kumqoke sokukhuluma manje sigxile kukona sizoke sikhulume ngezinto ezinihluphayo usuku nosuku njomani ba ninjani ba siyaphila njani Nkosi siphile kahle kakhulu kuyintokozo ukuthi sibe kanye nawe namhlanje and kumina kufika into ethi ngiyamthanda umelaphi okhathalela abantu bakhe mapholo ongabashalazeli ngoba uyazazi ukuthi usuke ngenagcopho konke asuke kwenza ukwenze ngakumela ahlala zovela ebantwini asikhulume ngonyaka ka2024 so lokhu uqalile ukusebenza njomani yiziphi ingqinamba othi uye wahlangabezana nazo wena njengomelaphi kuze kufinyele esigabeni samanje ubunyaka siyophetha ngiyakhumbula ukuthi sizophetha kahle ngespecial esobe silapha kwakho esigodlweni eMgababa ngomhla ka7 kuDecembr and ngiyazi ukuthi uzobunikeza abantu iwashi ngamanana phansi angango 15,000 rand iningi labantu liyazi ukuthi malifuna ring noma iwashi lifuna iselfoni bayeMgababa bajwayele ukuthola ngo30,000 rand kodwa wena uthi ngomhla ka7 ubona bonke abantu abangakalitholi iwashi abasondela nalabo futhi abebebhalisile kodwa bangakwazi ukuphumelela kulese besisanda ukwenzeka uzoyivala kahle lento ekuthiwa u2024 uyivale ngokuthi uzobasiza abantu ngiyafuna ke sigcine ngakho lokho ukuhlaziya sikwabe ngemhlandla yakho ukuze nosekhaya athola ulwazi olwanele ukuthi njoba ngizosuka la ngiyakamhlongo ngizofika ngisizakale ngaleli wash nami noma ngefoni nami noma ngeringi nami kodwa kwamanje ake sixoxe ngokuthi solokhu uqalile unyaka ka2024 iziphi izingqinamba oye wabhekana nazo wena njengomlaphi sikakhulumi nezabantu bheke wena nje njengomlaphi mapholoba ake ngisho kanje ayi engqinambene zibe khona zonke ayikho ingqinamba enkulu kunale ngihluphile kubantu bokuthi uphumelelisa umuntu mapholoba egcineni azojikelwa abantu bakubo bafuna ukumbulala ayikho into ebhlungu njengaleyo sengize ngacishe nganquma ukuthi before umuntu aphumelele angimenzele lento ekuthiwa protection pholoba ekuthenini ngisho ngabe uzofuna into kanjani ekhaya kodwa ngimqinise pholoba ngimenze yonke into ngenzele ukuthi empumelelo azoba nayo vele zikhona nezitha pholoba angikusho lokhu mapholoba ukuthi ayikho into ebhlungu njengokuthi abantu bakini bekwazi ukuthi uyayizamela uyayiphantela kodwa egcineni mawungasahlupheka bakuthathe kancane bangakuthatha intweni ngisho emndenini ungabi nagama kodwa masuphumelela uphenduka ube yisitha-ke so yonke namba-ke engibe nayo pholoba ebantwini engibasizile nje ukuthi bonke abantu engibasizile bajikelwe imindeni abo baphenduka babe inyamazana babaleke mapholoba ngiqonda ukuthi-ke iyona nginamba engilimazile yaze ulimaza umoya wami ukuthi bonke abantu engibaphumelelisayo baphenduka babe izitha lonto isifundo futhi kumina ukuthi before umuntu ngimphumelelise angenze sure ukuthi ngiyamqinisa ngoba empumelelweni zikhona nezitha mapholoba iyona nginamba-ke engihluphile mapholoba kuphela leyo ingqinamba ubhekane nayo ukuthi usumenze wamkhulu umuntu mapholoba bese sihlaselwa yiningi labantu engafisi ukuthi impumelelo mapholoba uzodlula ngayiphi indlela kuleso simo ngaphandle kokuthi usunalo uhlelo oluhlongoza lokuthi fanele ubenzele iprotection kodwa kuyoba nosuku lakho lobusibiza sonke thina sakasalashwa uwe noma uthi njengamanje nanoma umuntu owathinta umuntu wasekhaya akaqonda ukuthi iprotection order sivele isiqalile bengizosho njalo mapholoba singakagxili kakhulu ukuthi umuntu okwathatha into ethize uyazazi kamhlongo mapholoba
ukuthi mina ngake ngathathani ngoba noma zingangabi khona izimpi manje kodwa ekuhambeni kwesikhathi zizoba khona izimpi bengizosho njalo ukuthi umuntu owakwalashwa kaMhlongo ngisho ngabe saphumelela waba nezinto zakhe kodwa ngiyafisa buye Mapholoba ukuthi akazobhekelwa ke manje mayelana neprotection Mapholoba ukuthi le protection ngiyayidinga mina ukuthi kumkathe ngihamba ngemoto ezinkulu vele izitha izomlandela Pholoba ngobhadi ke bakhona Pholoba abahlaselwa izitha abazibadlule emhlabeni abanengcine ngabazanga kodwa ngikhuluma nalomuntu osekhona Pholoba osaphila is either ikalunga into zakho ngendlela mhlawumbe ufuna ilunga kodwa mase ilunga izinto zakho bokwazi ukuthi izitha ingemva kwakho wena unalo yonke inkinga yokuthi wathatha into kodwa ngawangakunikwa into ekuvikela efana neprotection mesa nobuye kaMhlongo uzofuna lento ezokwazi ukulekelela ekutheleni masuphumelela wena kube khona iprotection nayo yiloko nje Pholoba engimemezela emhlabeni wonke jikelele bani bonke basemhlabeni abaphilayo Pholoba abake bafika la kaMhlongo banyathela noma nganyathelanga ke bezothatha into zokuphila laba abanyathela bezothatha okunye nokunye nabo ngiyabadinga ukuthi empumelelweni yakho noma ekuphumeleni kwalento wakho oyidingayo noma ozoyifuna kaMhlongo ubokwazi ukuthi izitha ikhona iprotection iyadingeka kuwena Dokotela esikhatheni samanje yes igama nje lithi protection abantu baseningizimu Afrika libanyanyisa kabi yes mhlawumbe kuzofanele uyihlaziwe ugxile lento ngoba nohulumeni uqobo uhambelwisana nawo ama protection okay ngabe lento yakhe iyarentelwa ngabe lento yakho iprotection ezohamba ingqongqozelo abantu kuthiwa ngoba sikugadile efakweni yethu ukhuluma ngani mawukhuluma ngeprotection ngikhuluma ngento Pholoba ezongena kuwena emzimbeni emayilana nokuvikela amapholoba sinabantu Pholoba okuthola ukuthi kushaya umuntu wrong ethaveli kade kujatsholiwe ngenxa yokuthi umuntu okade efuna Pholoba uqinisiwe ngamanye amazwi kukhona izinto ezikemzimbeni ngikhuluma ngalezo zinto ke mina zokuthi kudutshula umuntu wrong abantu kade befuna yena ngokuthi kungenwe emzini wrong abantu kade befuna ukuhlasela ngikhuluma ngaleyo protection njengaleyo kumali kahle ngokwesizulu izinto zokuvikela umuntu Mapholoba ekutheleni izitha zakhe zingagcini itholela igcine ithola omunye umuntu esikhundleni sakhe Mapholoba Dokotela Mhlongo uyichazile futhi ngizwile ngikhuluma kakhulu ngoba baye bethi ababukela ngidedele nina yes namhlanje ngisacela ukuthi sike sithinte lolu daba Mapholoba Dokotela yini eyenza umuthi onikezwe umuntu ufika ungasebenzi noma ithembiso benifaselene zona umelaphi ngapha isiguli ngapha kugcine kufika esigabeni sokuthi ethi usiguli angilulami noma besasixoxe ngakho akwenzeki uma ungasinikeza ngokwemhlandla ukuthi ngokujwayelekile indlela eniyibheke ngayo niyenithola ukuthi mhlambe ubudedengu obukuthi noma ungenzi ukuthi noma ungenze kokuthi noma ukwenzeka kokuthi sidlalele namhlanje ukuthi yini yenza umuntu aza give up umunye ethi umuthi awusebenzi kumina ngaya kuMhlongo ngaya kunjobane ngaya kubhebhe ngaya kubani babale bonke abantu abakhona emhlabeni akwenzeki lutho mhlawumbe ke wena kusicathulise bese kugcineni usiphi isolution yokuthi uma ke sekukholo lapha ya ugive up kanjani wena ungamsiza umthini ake sikusho lokumapholoba ukuthi akekho umuntu ongasetshenzela umuthi emhlabeni ngicela ukuphinda futhi akekho umuntu ongakwazi ukusizwa umuthi emhlabeni umuntu ongakwazi ukusizwa umuthi usuke engaqondananga amapholoba nento ezomsiza noma ake ngikusho amapholoba inyanga before ukusize efuna ku-authorize noma afuna kuvuma idlozi lakho mapholoba ukuthi lo muthi awufika usebenze kuwena mina ngingabaphakamisa abantu ngibathwalisa abantu ngendlela efanayo nabanye abantu but kube khona abazongasizakali mapholoba kwesinye isikhathi uJoja abawenzanga amaphutha nama ngilenzanga iphutha ngoba ngimnike lo muthi kade ngunika usibanibani zalunga izinto zakhe kodwa kusuke kuyidlozi lakhe pholoba elingavumanga ukuthi umuntu limenzele izinto ngiqonda ukuthi kulokho ukuthi kube khona ongaphumelela ophumelelayo nedlozi lisuke linomthelela amapholoba ukuthi ngempela ngeke ukwazi usizakale ngoba idlozi lakhe alikavumi kusiza phike lokho kusiza ekuthenini kubalekile ukuthi before uqala ukusetshenzwa akubhekwe phela ukuthi isimo sedlozi lakho sime kanjani chu umuntu akangabi nenkani makuthiwa wena ngesikunike lo msebenzi wa 30000 isicela ukhokha 7500 wakuthi kulungiswe ledlozi ngoba into esixaka kakhulu mapholoba umuntu uzofuna into ka 30000 masithi ngoba soze wafika khokha 3500 sikwenzele lento ezokunika lento ka 30000 umuntu akutshela ukuthi unale mali kuphela ngamanye amazwi ubheke empumelelweni
ayibheki lezigaba lezi ezimlimazayo ukuthi azafike la efanele afike khona amapholo. Ngifuna ukuthi mina sebenzisana wena nenyanga ofike kene uzofuna usizo ukuthi cha mayibhekela phela iba nayo nawo indawani ukuthi nihlangabezana ekuthenini mayithi wena qala la before uze la amapholoba lalela phela masuyahlonipha wenze njengoba eshilo ngoba abanye abantu umuntu bezana kucheck mina into engizele la u1 no2 no3 masu eda leyo nto ngisakwazi kodwa mina usibani bani no1 no2 no3 ngifuna ugodwa ngwenzile amapholoba. Ngifuna ukuthi mina umuntu akasebenzisane nenyanga yakhe noma akasebenzisane nogobela wakhe noma akasebenzisane negedla lakhe kulena lempethe amapholoba. Okubalekile futhi ngicela ukusho kubalekile ukuthi before wenza izinto ezithinta umuthi uqala ucheck eqala ukuthi lento izokwenzeka yini mapholoba. Lento ukuthi izokwenzeka lonto ikusize ekuthenini masingasenzeki ipholoba ukwazi ukubuya phela ubuza ukuthi yini edala ukuthi ngenze ngoba kwakuthiwa izokwenzeka mapholoba. Kodwa nje idlozi lakho umuntu efanele authorize noma livume mapholoba ukuthi lo muntu wenhlanhla usebenze kuwena. Siyaqonda ukuthi aninawo amabhenki Yes egodlweni. Yes La khona kakhulu kubekwa khona imali mapholoba. Nibuye nithi hayi ngoba usizakalanga uzoyithatha khona la ningcina khona inyanga ziyahlanza ihlanza kuhlambuluke nje lokho. Ake ngigeze mapholoba lokho. Thina asinayo imali mapholoba. Okay. Imali eyabantu abadala nje basuke siphiwe pholo. Akekho umuntu ongathime lapha pholo bakubuka ukuthi ulaphela yena phela. Ngenxa yokuthi ukulapha akufingishe akusuke emqondweni wakho kodwa kusuka abantu abalele. Ngoba abanye bethi imithi bayayiphupha belele. Abanye bethi imithi bayathunywa yona amapholo basoke ngokusobala kwale mali esuke kwaphela kuyeziwe yokulapha. Akusikona ukuthi ngempela ithina sodlala ngayo nje ubona abantu begijimela imoto, begijimela izitezi, begijimelana. Kusuke ngayona yezitezi kusuke ukugcina izimfanelo zedlozi umapholoba ukuthi idlozi lifuna u1 no2 no3 le mali kade uyikhokhela ihambe lapha ingakho ngekho lula ukuthi ngithi mina amapholoba imali iyabuyela kumnikazi wayo ngoba asinayo imali mapholoba wona nje ubusuku ufika kamhlongo basuke bebaningi odokotela wabona emavidweni into edala ukuthi ukhethele wakamhlongo ingenxa ukuthi kusuka kahlangana idlozi lakamhlongo nedlozi lakho lakhetha ukuthi nangu umuntu ozokwazi ukusiza ngenke ngamanye amazwi pholoba imali ayibuyele emuva amapholoba ngoba kusuke ngayona nje kusuke yabanikazi bempilo amapholoba abanikazi umsebenzi. Kuyenzeka yini umhlongo akhethwe yidlozi elumdayisi vele noma eliyisilima lazi kahle ukuthi kanjomani ake ngimyeke unjomani mhlawumbe kulinganise ngoSmith lapha. Yes kaSmith akukhona la uzosizakala khona kodwa ngoba vele mhlawumbe unamathunzi amnyama noma unesinyama leli dlozi limali ligqugquzelela noma kusuka kuyini etshela umuntu ukuthi akayofuna ukusizakala la ngekho khona usizo. Kuyenzeka amapholoba umuntu adayiseke. Okay. Abona ukuthi lo 30,000 nalo 15,000 emncane kumhlongo. Ake ngiyothatha into ethanda ukuthi ixaxa ya 100,000 kanti useshayiwe yidlozi lakhe elimnyama pholoba namadlozi ahlukene mapholoba. Idlozi njengoba likwazi ukunika unkosikazi nje oyisilima ozoqeda adle imali yakho mase yakushiya. Idlozi liyaba izithi njengoba abadala nje izithutha mapholoba. Abantu abadala zithutha enza show ukuthi before uye enyangeni yizwe phela emizweni yakho na ukuthi ngempela lenyanga uyayizwa negazini lakho. Ngabantu abafika kwamhlongo abangitshela ukuthi sebangilandela kudala amapholoba kodwa baze bafika manje bebesacheka phela edlozini lakho ukuthi ngempela uyena ndo bantu abadala nisinike yena. Kuyenzeka amapholoba umuntu adayisa idlozi lakhe ubone thina amapholoba umuntu ufuka ngasenamali kodwa useqale waspend imali kwenye indawo amapholoba adayiswe idlozi kanti sikhona thina sibiza kancane amapholoba ashiye sinjalo aseqephezulu mapholoba. Kuyenzeka ngamanye amazwi umuntu adayisa idlozi lakhe mapholoba. Abanye badayiswa idlozi labo bethi mina ngibavimbile ukuza kabuhlongo. Yes noma khomba kwenye inyanga basho njalo mapholoba. Yes Ningizimu Africa worldwide ngiyakhohlwa ngomhla ka7 kuDecembr konakele kakhulu kunaqala. This game ke i10 yami ukuthi ngiyathele kwamhlongo kumnyama kubovu noma ndlula kwesami isandla ngenixhawula loyo naloyo othi ngomhla ka7 enyangeni kaNovember 7 November December mapholoba. Okay December mapholoba 7 December. Yes. December ungene lo December yashadwa phela lapha ngithi ngoNovember manje ingakho lenyanga ilapho 7 kuDecember mapholoba. 7 December mhla zisikhombisa kuDecember kusibandlela kunjala yes mapholoba. Lenyanga yokugcina onyakeni esontweni lokuqala enza show ukuthi uba lapha kwamhlongo uyothatha into yakho ezokulonda ngendlela achaza ngayo. Yes uthi unjomane uphethe iwash. Yes yini iwash. uthi unjomane uphethe ifone. yini phone. uthi unjomane uphethe iring. yini ring. Amaring amaningi ayasatshwa manje kuthiwa bafundisi bawisa abantu ngawo phansi uzokushitshena emhlola yakho uthi mapholoba ake ngikusho lokho ake ngiqale ngihlehle kancane.
Ngivamisa ukisho lento mangizokhuluma ukuthi phambilini kade khona amaselwa amapholoba. Okay. Ikade kuthiwa amaselwa adayisa naseBria pholoba nonke indawo nalapha emarket uyakhona ukulithola iselo. Masoluthatha iselo uzolufaka esigodlweni mase ufaka umuthi mapholoba. Ngasikhathi sofaka umuthi ke seliyashintsha igama mapholoba. Akuselona iselo selisigubhu mapholoba. Okay. Ngenxa ukuthi kahle kathi isigubhu akusiloni empty mapholoba. Isigubhu yinto efakiwe kuloyo empty leyo pholoba kushintsha igama. Sabuka into eyodwa mapholoba ukuthi lezi igubhu lezi ezamaselo zinomlando omubi kubantu. Makushona umuntu endaweni kukhunjula ukuthi iselo lakhe mhlambe kungenzeka ukuthi limthathile. Makulimala umuntu emndenini kukhunjula ukuthi wena uneselo kungenzeka ukuthi wona lamaselo akamthathile. Makuduka ingane endaweni kuthiwa kungenzeka ukuthi leli selo leli elapha kuleya ndlela isigodlo noma kuleya nje around sabese sikhanda indlela enjani emapholoba yokuthi ngasikhathi abantu bekhula noma senza into silwa nokuthi umuntu agcina athola into ayifunayo azohambisana nazo. Buka nje lo muntu ongashadile oyihlalele endlini yakho oyihlalele reso oyihlalele emsebenzini ukuthi indawo esigubhu ngoba yikho yena uzokwenza njani mapholoba. Sabese sikhanda indlela enjani manje ukuthi asithathe lama empty lawo esiwabiza ngokuthi wash, sithathe lama empty lawo ekwenza ngokuthi phone, sithathe lama empty esiwabiza ngokuthi ring, sikakhe manje isigubhu ozokwazi ukungena ngaso ngisho umsebenzini, ozokwazi ukungena naso ngisho eoffice, ozokwazi ngisho ukungena naso ngisho emsakazweni. Ubona abantu bekuthande nje abalaleli bakuthande noma abakulu bekuthande kusuke kukhona into eyenziwe ngawe wena ukuthi phela la ukhuluma khona khulumeke pholoba ngamanye amazwi izigubhu straight lezi esikhuluma ngazo mapholoba akusiyona intwana nje encane izigubhu lezi esikhuluma uphela zakhiwe ngesikhathi ngendlela yamanje pholoba noma ngendlela yesimanje manje pholoba ekuthelini wena kweoffice ngena naso emathendeni ngena naso esikoleni ngena naso emsebenzini uyiphoyisa ngena naso ukwazi ukugoba ngisho igebeku ngaleli wash ngaleli ring nangale phone mapholoba. Onjani ke umuntu njomane esingamlungele lesi sigubhu? Umuntu omncane mapholoba. Okay. Umuntu oyingane nje asimlungele mapholoba. Ingane umuntu ongakanani ngokwalesigubhu? Singasho nje ukuthi umuntu ongakafiki 15 mapholoba. Okay. Ma ungakafiki nje 15 cha hambe esikolweni wena uyofunda kodwa mengwafika ku15 sondela ke sikwakhela impilo engcono sikwazi ukumncengisa empilweni ngoba isikhathi samanje safuna ukuthi umuntu aleke ecoba intwala kanina ngisho umfana manje funa azimele mapholoba esebuncane ngoba isikhathi esiphila kusona sinzima kakhulu mapholoba sidinga umuntu nombani azame hayi umuntu ozoba umaqoba intwana kanina mapholoba. Khona umuntu onetavern. Yes. Limlungele iwash. Kakhulu ke mapholoba liyangena lapha. Yini ezoba uguquko kule tavern yami ukusuka manje kuyaphambili noma kuyokuncika ekutheni into engiyiphimisela ngiyitsheni iwash lami izokwenzeka. Ilapho ke mapholoba kuya ngokuthi wena ukhuluma ntoni newashi. Lento otshela lona nje lo washi pholoba lizokwenza lona. Number 2 ungakhohlwa phela. Akusilona iwashi ngempela umuntu lo osuke ephakamisiwe ongazona inyoko ongabona otholoje engingabona imkhovu engazona inyosi. Cha kuzona yonke lento lezilwane sabekayo. Uphela umuntu wakini ongasekisi either umalume noma ugogo noma umkhulu noma uanti noma ubani. Osenhlizweni yakho mase siyamthatha sikucheckele yena athi ukuthi uzokwazi ukuphakamisa ngaye wena. Nokuthi kuvumelekile uzokwazi ukuphakamisa ngaye lalo ubuthongo sokwenzela lento yenzeke mapholoba. Njomane uthi wena yes angilinde kufa umuntu yes bese wena ungenzela iwashi. Akukho umndeni mapholoba engekho umuntu odlulile emhlabeni. Isayide ngabe ugogo mapholoba kube ugogo kube noma ibani mapholoba. Okay. Yes, akwazi lowo nje mapholoba. Ngedlozi lakho mapholoba sikuphakamisa ngabantu abadala, ngedlozi lakho umuntu ongasekho mapholoba. Ukuthi wena ungahlupheka kukhona uma wakho lele, ungahlupheka kukhona umkhulu wakho cha wena uthanda ukuyihluphekela mapholoba. Kodwa nje lo ongasekho nje enivamisa ukumenza itiye, enivamisa ukumenzela isopo, enivamisa ukumenzela inkukhu, yena umuntu ongakwazi ukuvuka lo aphakama kwenzela izinto zenze kufana nabanye abafana ufana nabanye osisi ufana nabanye omama nawo. Khona ufuna ukubhalisa njengoba sikhuluma sibukhoma njengalesi sikhathi ufuna ukushaya abuze nemibuzo yahlukahlukene njobani sinikeza indlela yokuthi ufoneleka kanjani nanokuthi yini afanele silungiselele ngayo manje afike ekhaya. Okay, iwashi mhla 7 kuDecember mapholoba lu 15,000 ngokwe price yakhona luba u30,000 kodwa ngomhla ka7 kuDecember lobe lu 15,000 ubhuka ngemali eyi1000 rand mase kusala u14,000 rand oyofika nawo ngomhla ka7 December uphethe ngesandla hayi ngefone ungatransferi hayi ngefone uyokuphethe ngesandla ngeenvelope ngoba sinale nkolelo ukuthi kamhlongo thini before ukhokhe sondela emsamphela ukuthi umsebenzi akusiwona wami wala abantu abalele wena mase uzokhokha khuluma nalabantu abalele
ukuthi ufuna bakusize kanjani kanjani ngokusobala ngempela ngeke bangakusiza mapholo bazokusiza umnyama kubovu papholoba nayi number ithi number 083 083 406 406 8658 58 083 083 406 8658 58 kuloyo number sidinga isithombe sakhe mapholoba umuntu sizodinga igama lakhe sizodinga isibongo mapholoba mase simnike account deposit 1000 mase siyaqala siyasebenza engakafiki uqamba kushalo wamhla ka7 nje wena into zakho sozibonile ekhaya seziyazama ngikhuluma nalo muntu onalo 5000 uphela ungenayo enye imali futhi angazi ukuthi uzoyithatha uthi ngasikhathi ubhuka ngale 1000 sesiqalile thina siyasebenza uzobona kwenzeka izinto nje ekutheni ngempela sesiqalile siyakuzamela wena ngiqonda ukuthi umuntu ongenayo imali eyanele manje usengaqala bhalise naye yabona izinto zenzeka kodwa ngiyathembisa osekwabhalisa kumnyama kubovu sobonana naye ngomhla ka7 kuDecember njengoba uselapho manje siphethe yes mapholo kunento ekade ingconywa abantu kakhulu kimi yes bethi siyabonga ukuthi usifundise lezinyanga ukwenza into esiyenze lo mhlongo kanti mina usengimfundiseni unjomani bathi bona hey lo muntu besithi mkhulu njengamanje sengohlanganisile 2000 ngawufaka ethi kulungile ngani yami afaka abhala eceleni hawu mina sengohlanganisile 10000 ngawufaka abhala umuntu awufaka bese ngifikile uzongimukeza imali yami noma uzokwenza uhlelo lokuthi ngiya kanjani emphephweni angifuni ukuchazela nothasi ngoba sebezokwenza kodwa ama customer ancome kakhulu ukuthi awubungenayo lento ukuthi hayi ngoba unayo imali ephelele uhlanganisa lapha ubume entweni ethi ungakwazi ukulokhe uyifaka kancane ukuthi kushaya usuku nje nginaba kunamanje phela ngingaba abantu abaningana abenze kanjalo khona nabe yipassion mapholo ngiqonda ukuthi lo msebenzi esikhuluma ngawo awufuni umuntu osebenza kuphela nawo zamazamayo ngepassion yakho ozamayo ematohweni angathatheka kancane kusengakenzeka kushayela usuku la December nawo uzoba ingxenye yalesi special mapholo inhloso yakhe enkulu ke ngokwenzela abantu lento seku December ithini ngoba uzothi omunye kungenzeka njalo ukuthi leli wash lami ngizolithatha kuDecember lingenzi lutho kodwa ngoJanuary lintawule kokuningi mhlambe wena kosiqondisa ukuthi uqonde la uqonde khona ngihlushwa into eyodwa pholoba uma ungabuka ngoJanuary baningi abantu abashaya ulayini ezitolo zamandiya beyofuna ama uniform engane mayifika uniform ishi price umuntu abambelele ekhanda ahambe number 2 baningi abantu ababa nenkinga zama uniform engane emaqala unyaka ingane igcina ingene ngesicathulo esidala esidabukile mapholo bangifuna ukushintsha lo nto ukuthi noma ungahlupheka ngoDecember kaduze kuspecial kodwa siyaqinisekisa ukuthi ngoJanuary phela kube khona umehluko ozokwenzeka mapholoba kodwa nakhona futhi kuya ngendlozi lakho ukuthi lithandane mekathi akunika thina sekuya ngendlozi lakho ukuthi lona liphumelelisa nini ingakho ngikhe ngibatshela abantu ukuthi asinayo iperiod pholoba noma asinako ukuthi ngesonto elizayo ngenyanga ezayo ngonyaka ozayo kusengenzeka nje kuno 2 weeks kwenzeka izinto zenzeke kwenzeke mhlambe kule nyanga kwenzeka izinto zenzeka after soyithatholile lempande ngoba ungakhohlwa nabantu abangena esitolo khona ophuzayo uphuma khona osheshayo uphuma mapholoba kusho ukuthi lo phuma osheshayo uphuma uphethe ubasket kodwa lo wenqola uyaluza uphuma ngiqonda ukuthi wena noma ungafika nambe nibe babili akungenzeka futhi ukuthi ningaphumeleli kanye ngenxa ukuthi amadlozi abantu akafani khona idlozi elisheshayo khona idlozi lihamba kancane mapholoba ngiqonda ukusho njalo ukuthi nje itarget yethu ukuthi wena ube noJanuary ube noFebruary noMarch April alright ongafani nalo November esisuka kuwe Ningizimu Africa worldwide nezwela usuku mhla ka7 kanti indawo esemgababa eduzane nje nolwandle lapha na ke wehlike estopini kamthathelo impela kunjani yes iqiniselo imsula mapholo ufike ke ubuze noma umuntu uthi hayi ngifuna umuzi nje lapho khona kunezangoma khona eziningi utwayela ukusho ukuthi isho nalabo abafuthi abahlala eceleni komgaqo bayakwazi lapho kodwa babona i2 ngapha bebekuyalela lapha benakhe kanjomani yes kanti kwethu Ningizimu Africa kuyintokozo sonke isikhathi usibe kanye nani kulolu hlelo lapho esuke sikulethela khona inyanga yakhe izokutshela ngento ethi izokwenzela yona thina sosiyaviva TV1 so sesiyikhaphela emazwi nayo kodwa simile entweni ethi wena sukuma ngokwakho ufike uyothola lolusizo oludingayo ngoba ngeke usukunyele omunye umuntu ubhlungu besicathulo sasiuyena umnikazi waso injani ndaba baphinde inombolo bese siphuma siphela asibambe 083 406 8658 083 406 8658 uyagcwala ngibafuna abantu abaningi pholoba ngifuna abantu nje abawu15 kuphela ngaphezulu kwa15 ngiyocela ungixolele soyothola ngelinye ilanga Ningizimu Africa worldwide mapholo kuthe shwi wena wathini wathi siyokubulandela na kwivideo elandelayo abulayo nabahluphekile webabasondela
sondela emkhunjini kanowakhonozwa Yimsipho uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahluphekile Wona wesondela Yeshiteni imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Wona wesondela Sondela emkhunjini kanowakhonozwa Yebabiyamba lenqola Yebabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikanowa Yeyigibela umkumbikanowa Nawe sondela emkhunjini kanowakhonozwa Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala